If ungifonelile azange ibambe i-call yakho and then I text you ku-WhatsApp ngithi bowuthini, ungafoni futhi, ungafoni. Sekumele ngizibe naleyo oyifaka futhi i-call. Yaphela kanjalo weekend. Hello everyone, this is Davis Mokhoma and you're watching Mzansi's finest videos. Remember, here we laugh, we cry and we learn, so please do enjoy. Subscribe if you haven't subscribed, like, comment and share. Azish. Hi, malome Sabata ke ne ke itse ke tlo thola mara ya nja ena taba. Jwa ke ngwanaka. Ke a bona motho mo le mong mona family o thotse bana ba o tshaba. Empachi. Hi. Hanga thula tla bile sebe. Ke mametse. Le go malome Sabata mosadi ya mobe ya kana ena o tswa mo ka kae. Ewe, uwa ngwe. Ya. Sale ke tswala ke ba mo kana qala bona motho mo be ya kana. Tlo mura. Guys, no matter how poor your mom is, love him. You are his mom. You? He, you? She is your mom. Yeah. Awu angikhulumi nawe nje ngikhuluma nawe. Amangabheki imfila seyanetha karabo ngicela ungibheke ungikhaphe ekhaya. Isho mangabe uyahluleka karabo ngibize lo wepholo. Yo hayi kibela ke. Pepe. Usaba lo wepholo. Karabo. Ngamthanda. Wathi uthi uyalela le ngamthanda. Angamuzwa sikhala yini. Hayi. Egini bazothi ngikhisile ungangithandi kangaka ngimfikele Mathanda. Hi. Are you the last one in the queue? Oh yes, I'm the last one. Okay. Oh, the queue is so long, eh? Yeah. What are you here for? Me, I'm just here to satisfy my documents. Satisfy my documents. Happy birthday, Ronnie. When I went to one time. Satisfy. Bafethu ngina flop ne akithi mebere ka thusana maloba ke go thunyela ke go ke laitse mo ntlong re ke ditshumi well ke le ditshumi sharp ka uma 9 ke kra call from the fruit 9 a bushuke kra call from the fruit tabis o go kae a ke re like go tlombora o tlo ngatisa ntlumo a o tlo ebana ke magala no mabi mo school laitse sharp isa ke ha di kitse go fitla ka 7 but ke delay le go se dikentse ditshumi re tse re di khang go le sharp champion ya motho no baby itse bang ere ka swakala ere ke tlo eno ke atla ke tla ha eno a ma bracket lo wa pheli da ke tla ke petha ibila ne tsoke mistake accident tse baya mo R18 mo la tsoke mistake accident tse 3 ishiana rough jo ke tsena jarading motho kwa tilo so botse like le no ampuledisi like na le 2 days motho sa ampuledisi gore ke ja go itse guys nampiletsa for ke to molwelo o kwatile or nampiletsa cause go di kentse go teng batho ba di kentse le bona no ampuledisi na ampuledisi so a ke itse gore marafiti ba se di ba bya ma a le mbotseng okay nompiletsa nompiletsa gore o tlo nkwatela gore go lebelle gore o kwatile wena go kwatile o bjang or nompiletsa ke ya go tlhaloganya gore motho o nampiletsa for ke to molebella gore o swa botse ka tla le 2 days sa mpoledisa ko ne ke le go teng ba mpoledisa wena sa ntlogile ko ne ke le go teng ka bolela batho ba ntse ke bolela le bona Marone be ile nako ya bo. Era ampuledisi.
a re tlogeleng basadi ba You know what's fetse the most annoying thing? Ha motho a re o batla ho jwetsa something a ba re a tlohella or ke tla o jwetsa hosane. Wa hlanya o batla ho nhlantsha. Please tell me now. ba mo kwatetse bua segwadi ya tile ke mo ke kwatile ke re mona o khulela dikobo a ga phane ke re he mona blanket is crop top man yes sis yo ai wa itse ka re itse koloi kwa mechanic o tla go tsena fela ai e bella pota ka fa batho ba ga di sa tloga fela bo morara e mona mathata a mantsi fana a mantsi matana a re mona ka ra sontse ke ntsheng ke bofuleng etsene ke etseng mana alright even na bokae no ke tlo go bolela sene ke tlatlamolla no itse re ba ngere ke tse koloi go e ba go jarateng ke ilo akanya gore ka go bela bokae wena go nagana o tla bo batla bokae yana ha pallo go go bolela sa tlhisa go diko motho go senyetsa koloi ka gore o letsa molodi o ka letsa o ka makatswa ke so go bereka ka sona kare so go bereka sona se tlhatlamologile bokana ka go se bona fela just take it light ke so bereka ka sona o itse o letsetsa molodi o tla go convince gore ke dumele gore ne ntwe e iragalang fa bona ntwe mo lengwe se nyegile go tla go bereka ka yona bona o di dimalo ira mmereko a o tloga lo letsa ka melodi o letsa ka melodi o ntshosa ka gore ke re go fa ke mmereko o kana go sena mmereko a sepe fo tlogela gore letsetsa melodi go pallwa ke selo fela ntlogele ke go ba go batla motho ke go ba ka ya go ai ba kae go ntsha lotwana fela o busetsa lotwana tshwanetse o letse molodi alo polokora fose lula o fetsa smoothies o thomo tshwenya o fetsa o thomo tshwenya ke wa miti tona wa bo fina ya bo tona ntse ba phoshe ka so tlhoka go utlwa ka wena wa miti tona phoshe wa go fina wa go ai maro se rofo wa feta ra hola mnati serious yani namhlanje ngikhathele shem ngaze ngakhumbula high school upalisa sasikhomba ibele nge5 high school baba mara yazini asikho lapho guys noma ningathini ngabafana okusalayo akunamfana onomntwana no my friend lapho shem sizishayelizana asibambeni kanjalo bafika. Wait, can you take out what? Out together, out, and then put them out, and that one up and down. Hey, Ile, you are not right, ne? Personal parents. Some of your nonsense here. Hey, Ile, go. You must go. You must go, Ile. Let's give the times 3. Nahana ba ntlhaletse text ya motho a ngolotang motho no re ka tseno ke etla and go fa yona e otlhe kaofela like guys na re bo mashonisa a so re girlfriend a re o tlo mfa e otlhe chelta ka fela oh ke zaka akekho muhle yazi ukuthi uyakhanya alright wena ucimeleni ucimeleni yellow bone dark bone abanga nje makuthiwa kuyabuza ukuthiwa iphi indoda yakho bese kuthiwa ihambe nekhwaya khwaya yo yabona kahle imali umuntu omnyama yamhlula abantu mangathatha imali wayinika umuntu omnyama you will see ukuthi umuntu omnyama angakubonisa ukuthi uJesu Kriste wazalwa nini le 370 lena beyenza abantu lapha abiza abantu ngezinja atshela abomakhelwane bakhe ukuthi angeke umtshele next year ngakuthenga udodi winja umdlwebe amanye abantu athe aphethe 370 ngiyeni sala achakuta lapho achakuta atshela amantombazana la ukuthi la ngawathengela ama Astro Pass 370 plus babuya ukuphi awenze climber angeke bamtshele next athi South Africa ngayenza ibe ncane kodwa manje la bayivalile 3 segment le ozamunye ngale yakhala
But hey, when men are dogs, dogs are men. Yakhala ngale. Omunye angazi bamlahlile ngale. Omunye abasalali naye engubeni. Akasayitholi ipoporoza lapha. Amtshela ukuthi ahambe aye kulo gelegele bebamdonate ama-10 rand. Phela abantu badonate ama-10 rand. Khona ziphuma manje. Yilabo bathola ama-370. Angithi bayabhoreka. Umahlalela. Yibo bayanika ugelegele imali. Manje ngizomunye ngale yathi he mina angayenzi lento leyo. Mina ngizomlanda lapha. Maye funa sifuna ukutshela uzoboshwa ngithi akakucelanga. Niya voluntarily nina le ekhezeli manje i-370 ayisekho. Le 10 rand le beniyikhipha lapha nini nithi nifuna ukwenza i-show off. Nithi abafazi bethu abanavelu namantoni into. Phela manje bathi bayivalile le 370 leya. Hayi sizomunye akhala ngale athi mina ngiya 370 Ramaphosa ayivaliwe. Yenzi lento le mina ngizomkhawati. Nayibona ukuthi le country lephethe kanzima madoda. Nayibona ukuthi le impact le yaka Sampita le yama RV ukuthi avale le 17%. Ngezwe bathi nabo sikomota nabo imali yabo bayayivala ngoba bathi amahlanya la eSouth Africa amodern abantu abasebenza. Basokugcwala amahlanya manje bayahola manje bathi bayayivala nayo. Mina ngiyazibuza ukuthi mabayivala le yabo sikomota kusho ukuthi kuzonyoma ngoba manje ipoverty ngathi iya increase. Ngoba ngithi base abantu bayahlanya khona manje. Angithi bathi nalaba aborampipana nabo bebathole allowance yokuthi urampipana bathi government ababhadali ukuthi yena indoda mfazi. Manje bathi bayavala kwasana. Yabheta. Yebo. Wazi kule viki liphelile. Ngifonela umngane wami kulendlela. Ngolosihlanu. Uthi kimi hey man, ukuphi ngithi mina ngila endlini. Uthi ubhizi ngani kule weekend ngithi mina hayi nakhona nje. Ngiyihlelela ayikho into engiyenzayo. So uthi kimi no angikuthumele imali yokugibela. Ugibela uze la kimi la eoffice. Ngoholile man nethi ubuye esihlala le weekend. Ngithi mina cha ukhulume kahle ngoba vele nosisi wafanyana akekho. Uyele emlindelweni wabo ke kusasa bese bayangcwaba. Athi no phuthuma ngithi mina hayi thumela le mali wena. Athumela le mali hayi vele ke nginikele khona. Angifika lapho uhlalela nje okunye komkhukhwana kwakhe lapho. Uright ke kodwa kona uhlala ngokho. Hayi singene ngaphakathi. Sekufika vele sengathi kubatamba bayana. Singene phakathi. Avuleleke lapho umsakazo wakho unespeaker sakhe nje siwana sibeke lapha avulela. Athenga amabhiya siphuze man. Siphuza kahle ngiyahloko siyacula ngapha nengoma iyasho ngihamba yonke. Lokhu ke ngiyaphuma ngiyochama. Sokumnyama. Asichami ke la kude uphuma nje uthi la ikhona lo mkhukhu bethu uyachama uyabuya. Hawu kuthi nelikathi nangithi ngiyaphuma ngiyochama la. Ngizwe umuntu uyangimemeza emva kwami. Hayi hello. Ngithi ngiyaphuka emva ngithi mina ngoba kathi intombazane le. Ngithi mina yebo sisi kwenze njani? Uthi hayi manje ngicela uzongisiza. Ngithi mina ngani? Athi hayi buze. Ngithi ngiyenzayo hayi. Qede ukuchama bese ngiyakuya. Nangifika mana athi kimi no man. Uyazi ngikhalela ukuzohlala nani lapha ngiyabona nihlele kamnandi. Nethi ukuthi ngiyagodola ngicela ungikhaphe lapha ekhaya ngiyogcoka ijezi. Ngithi mina ho. Ukukhayi. Athi kulapha ezansi. Ngithi mina ungadlali ke ngamjalo ufuna ngikhaphekile bese awusabuyi nami. Ubuye nami lapha sohlala ngoba uyasho ukuthi sihlele kahle ufuna ukuhlala nami. Athi asambe ngiyathembeka. Wakhetha wena lo ntombi. Hayi la ngaphela siyakhona. Nini ngibona siyangikhavara ngithi mina ho kanti ungithanda ngempela. Athi awu serious phela. Nami ngisondeza umlomo ke nathi sengiyaqabula lapha ngithi mina ucha. Ngaze ngayithola impela intombi. Athi hayi ngiyakothola manje nethi ngenzela ukuthi ngifike la ekhaya bese ke sengigcoka ijezi ngijika nawe. Ngithi nayi cha ngingi. Sifike kwenye indawo nyana manje lapha ngathi kusamfulanyana uyajamba lapha. Athi kimi no bathi ngijambe cha.
ajambe kucala ke nasithe kangale ngasemfuleni ngale nangithi ngiyajampa ngiyalandela athi no ngicela ukuthi ujampe kahle lapha ngithi mina ukunani ngoba wena ujampile athi hayi phela ila ngafela khona la yo nangithi ngihamba amehla ngisambuka ngangena lapha emanzini angazi nokuthi ngiphume angazi ngagijima kangaka empilweni yami yonke Yong. Yong. Uthe net makathi ila ngafela khona nangithi ngiyambuka kasabonakala ngathi Yena aya kwi. awangawele emanzini ngaphuma hey Yong. Oh, thanks for making it this far, guys, and thanks for your support. Hope you enjoyed it, and see you on the next upload. Please subscribe if you haven't subscribed. Like, comment, and share. Hello. Yazi mala esikoleni kunzima la he. Sebethi yazi wonke umuntu la esikoleni ufanele abe nemoto. Unganayo imoto like we are deregister because they're trying to decrease the amount of pedestrians yabo. So yeah, it deadline is this term yabo. So like the end of March. And then the second deadline is second semester, which is around June, May yabo. So kuze balungwini manje fanele ngithengele imoto into right leyo yabo kodwa ke bafuna nisithengele imoto ngoba bafuna increase the amount of traffic yabo but decrease ama pedestrians ngithanga ikutshele yazi ngazi nami ngizokwenza kanjani Sozama sobona masasiholile